Swipimelo swa ku yimisiwa ka migingiriko na ntshikelelo wa ku khomiwa ka vanhu hi corona swi endle leswaku ku va na nkembo wa maphepha ya ku chayela ya ku tlula 1.2 wa mamiliyoni ya tirhandi lama nga se pfuxeleriwaka. Ndzawulo ya vutleketli yi vuye yi ngetelela nkarhi lowu pimiweke ku ya fikela Nyenyankulu lembe leri taka leswaku vanhu va kota ku pfuxelela maphepha ya vona ya ku chayela lama nga hundzeriwa hi nkarhi. Why we are extending too much? Because we realize that the problem when you drive around and your driver's license have expired is not your problem. Mainly, is the problem with the system. So that is why we give ourselves till 31st March. Will 31st March, when it comes, having addressed all these things, we will. Mbalula u angele yin'wana ya mitlhontlho leyi nga endla leswaku nkarhi lowu pimiweke wu ngeteleriwa. We have challenges of capacity, which put tremendous pressure on the DLTCs in processing renewals of driving licenses. Corruption of officials entrusted with the system, it's a big challenge. And you say tangible, what are we actually doing with regard to that? We will have to, which is what we are going to be doing, to reboot the system, not to make it easier for these officials to have it easy to flood the system and ensure that people get free flow of access to the system without being prohibited by corrupt elements. Mbalula u tlhele a vula leswaku tindhawu timbirhi to endla swikambelo swo chayela movha leti fambisaka hi RTMC eMidrand na Centurion ti ta pfula hi Nhlangula naswona ti ta tirha kusuka hi awara ya 7 nimixo ku ya fika hi awara ya 9 nimadyambu masiku hinkwawo.